Ibwega muridhire wa Meru TV rukiriro thongi rukatharatu inambere kwatukirikana kiri mubango wetu waturingeme kagitakatu inambere kwatukiragire mantu mwanya na kuraithiria mantu bora mathiete na mbere lakini mbere ya monde tukainambere kwatukimenya bora kurikire metha yetu ya ndeto na gitio kine ne bitigire nko wate ogeni kire metha yetu ya ndeto kawithira bambita ni Faminas wa Kimathi na chietu tuwachamberia kagitani aka gatu chiambiria nara kaunti ya Tharaka Nithi nara bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi yethiritwe kinambere kwegicokagira ikaroni biayo nyuma ya rutha rwa Antonia mweri umwe nara indi rwariro rune ruthiritwe kinambere kwa rukionekana kwa wata monki rwariro rukonerwa mantu ma kigina kana mwanka wa mbesha wa 2025-2026 nara indi rwariro ruthiritwe kinambere kwegwa rukithukagirwo na njira mwanya riboti ino tubanganire tubwega ni mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo. Bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi muthenya wa imunthi ni chokerete ikaro biago nyuma ya kuigwa ma MCS banogokete kwa mweri umwe ndi kiri gikaro giki kia mbere akaririite kiri kamiti mwanya ndeni ya bunge ya kaunti baretire ripoti ciago ira begitwe bakirutho chunkuni kiri ndwangira barugamirite. One of the motion not to number one to kwaragiria issue ya trade cooperatives ira twena Tharaka Nithi na bora chiomba gutethia ananchi betu because toyete hapa pasiri ntu wa mwananchi uratumire toya in this assembly na nigambora twaria ta members twinde to agree nuntu tukuwatanira thingatirwe na ya thingatirwe we make sure mwananchi wa Tharaka Nithi gutetheka. Another thing kira kingi tukwena report inya iriko thondeketwe committee different committees na cio ndiko thomwa isipokuwa imwe tukundifa ithatu cia thomwa imwe kuria health inu ingi kuria trade inu ingi kuria youth and sports inu ingi kuria kiba acquisition of land iragi tukwe wakiwa kenda kibaro kia ndege gitumwa. MCA wa Wandie Gamba Ng'ombe Njero Ng'ara akiuga ripoti ino cionthe ichibatiri gucokerwa tinu cia thomwa iri ithatu MCS baguchangia bwega muno na bona gutie bantu anaye bomo bega inu iri ithatu nonto you in record tio twariaza ndini na bibo kuthogaia bicha bukorunko na bugimureka. There is nothing utie nyamwera report na imwe kwena ego positive tio ndi kwena negative. Objective ya MCA ikorotha oversight na rero kurotha oversight ya gintu kero kumenya mbiyo kuthingatira tiumba kuthingatira gintu gitena rieto uthingatira something bright kogu nao rira to project ira chigweta county wide no tiugota members na committee and budget we advised the technical team tutikwenda kugaga the project is for the county turenda project ni gweto na rieto reo kenda wira MCA yonekana ya kuruta MCA go barabara A to B ni kurothwa akegwa na kanya gake gakuthikuru oversight kona barabara inu kana kurothwa kana tia rothwa no urugamirite baraba ingi ndeni ya mbunge Nyaga Marengo na urano MCA wa Mukothima akiuga thirikari ya kaunti ni batiri kuandika marieto ma miradi ndeni ya Mbanje. Marengo akionekana gwitigiri igoma kuri Wandira itaranenkeretwo no ambikire Mbanje ya mwanka wa 2025-2026. Though there was some word that yonekanire chiare na zero allocation kile small project but still hiyo ilirundi tena kwa jiko kupikwa ndio kenda tumba kucheka other modalities tumba kumbalance bari chionde na we believe team yetu ya executive ikaona bore batiri na titurite side ya kuregistrate tugakurukia budget yetu bwega no kuringana na bora matakwa kana mawendekia meto makego makari na we are going to go this year 2025-2026 MCS tuko soba na tutafanya kazi tuweze kusaidia mkaaji wa Tharaka Nithi na non kuromba county government ya Tharaka Nithi kan tagutinda gutariria bora igukari nethukie njukumu ithukia devices ile kwirwe ruthe na assembly ino iruthe kendetethia mukaru wa Tharaka Nithi county inikurundi kwe nyinge moto na kurukia uko na kuthondeka barabara ithi ma institutions monde mathirikari public institutions ikuri masibitari machukuru mogu go matiku thieka ithukie mantu monde mato na kurukiaga igiri implement kena Tharaka Nithi ke tubatetheka tigo ke uchwenu tutena mianka iri tigo ke MCA baba bakionekana kugarukira ministry ogima bo mwere araba ugite ministry no yena mathema ingi muno takaya kwire togeretie kubera ningutikia boto kubera ndi bakego ndo tukubera tu ingi muno tirira ndaguga gende watweka tajeru kuga wenka endi MCS bondi bakuga bu department ya health ogima bo mwere ibagiria gukobia county ira chingi chikwendelea hapo gata muranga na embwire ana bakadio bakona so that level 3 na level 2 na level 3 igekirwa ndawa no kiugo kugeria kwa finance capital pambiria wekagira ndawa ku anto bathiogo
baka kirembia gwisha nuntu rupuero na bata kwingwa tiga watwika county government ya promise ikareta into yu kwa gutwarungamia arambeu na ninkwenda kulungama muthenya umundi mbere antu bagantaraki poleni sana ni tonto nyama rutembe yunkinya thaino ni tonto twogire labu weje na bwe ya ira kagita katwarungamirie na tweja nkinya na antu ba thirikari ino chief officer bo bangi na twashua ati labu wikeja na zaidi ya mwaka mune mwituku na labu nkinya mde talo kinya kwa kulo ntu nenda ithete nkinya budget ino na nimonete labu weteku kwa gumbuga lugha tukosoka twibange kairi ni tontu ntimene na gukuwe kulinga na bomonto makalinte kuona welwa gugu kulinga no gundo na report yu ya thomo muthenya umundi ara no MC wakaringani Mureithi Gaturo nora no mukariri gitekere kamiti ya bajeti akiuga guteyaniria finance bill ya mwanko uyu kile ndacite ko withdraw etagwa finance bill ni njira ya kuraise mbia cia thirikari na ciicanagia pamwe na ende budget highlights uge nonto nayo yacire 6 months later twachoereria ta committee ya budget tuona finance bill ni abati kuthie process ya public participation of which we did na ni abati mauntu mengi sana o area tuonire tuli halfway ni mathiere uma ciage makameretania pamwe na budget highlights kana ni na makuleta budget ni kenda kiomba kwa ikigendanagia nonto budget ibati kugendania na njira cia kuraise mbia kogwi nicio ibati kugendania kogwi mwote kwa ibati gucererwa nonto itiris after 6 months. Kiripotera Meru TV nde mbunge ya kaunti Kathwana Mbita murimi wa Mbogo. Wega tukithi na mbere na ndero cietu nwe Caxton Miungi mwandiki kirirwa ngiro kuthetera ari murona tunethiritwe akinambere kwa kebu mageria na kumeneria thirikari kirakuga ati nethiritwe kigita karibu bilioni 10 cia kithomo ntubura ithiritwe kiuga indi kithomo kwaombeka kethero gikiringirikaga anene kumania na kwaga kigina. Mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma noe udutariria riboti ino. Nawe Caxton Miungi mwandiki munene wa Nataja kaunti ya Meru norotithirite kiara thirikari ya Kenya Kwanza ira ithirite kigita bilioni 10 kirirwa ngirwa kithomo aja nthigurune bakurikare sana nonto ke budget ya TSC ibenikite budget ya TSC na gintu 10 billion leo benikite 10 billion ke budget yabanekana ira ikuoneka kwi manto yatithaya kithithika ya TSC rathithagia TSC na irarungamira gintu gitagwa Kenya National Examination Council ibareta kuraithara igoro bikuthithua na bategera manto ya maingi ibategera manto ya quality assurance ibategera manto ya promotions ibategera manto ya kuandika aritani ibategera manto ya maingi sana na nonto bo tumukura ndebo mbete gwitoro 10 billion batumba kuithia ngogo nyingi thirikari bwiri kwithia kiuga ni ate kongaongera pesa tule gatunya ntu pesa nonto bo tumukeu itukwenda kuuga atiri tule arimu lera TSC etongi ni arimu batongi na nonto bo tumukeu itukuwa TSC nene nkero pesa ya kongana ni kendo komba gwita ngugi na amba gwita ritani ngugi aritani no bakombotethia na baria bakuthomithwa leo tutukugira kira naki kinya secretariat ere karana kwa TSC ne kaya kwaga pesa kinya bongo batumba gwitira ritani ngugi akiaria chegi arimu gwitithwa nkathi ende ntobobo bwethera bugi kwa koti na kurungikwa kurari na gintu gitagwa promotions nage promotions hii ciareta thina sana watu out of almost 200,000 barabara ile promotion ni anto 25,000 yake by promoted na leo watu kabatu tutina gutena gintu gitagwa uwazi ni mbibara ta by promote bamato go promote maita jairi no ntopokoligaria twaigwa anto baba TSC niretirwe ni parliamentary committee on education beta kurwa biuria na twaigwa batacoke biuria bibia bwega na MPs bauga promotion sibitejanirwe lakini batu turaritani twaigwa aritani baba promotirwe bagaterwa promotion jiao ibarekerwe kinyetha bata promote bwega no tuno TSC promoter na ibanenkerwe tucoke tutaiba bange bate promote bwega ri na bone atani kende nyabongo bakombo promotwa tutira muntu ate urora arekerwe uro na yena na tuga something is better than nothing kabo wina kyo agwatire tucoke turuire bo bange bate neo kingi kuma kiri mutongeria ujo
ogie promotions iu nkwenda kuria TSC kuri antu baktite for so long kwe barari deputy principals bagwatite skuru na bata promotwa kwe barari the capacity acting and teachers nyabo ngwate kabara promotwa na mwankana nde twanya tu no tweterete kwena skuru nyingi sana itina end teachers kana principals no ntobwa baingi barabarombia kuritaya na ito kugwa nandi twanya tu tubwiri kujurwa na mpwe nikenda ana betu skuru yetu utikethe kwena vacuum. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Ibwega na ruruangi rugamiri ndawa ire iburagira tunyamo twa twenyangagi mera na kinya tuthukangagia nyomba irothere twina ndionga ya waga umiru wa ntu ithatu arabethere tubakina mbere kwigwa bakiwatanagira na arimi kubatariria mantu mwanya mwanya maigenie na ndawa ino bakiwa ndionga ino bena wirigirwa ateka ina mbere kwigwa igitethagiria arimi kumenya mantu maingi maraba bati kumenya kumania na ndawa ino. Mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga no guturikithiria riboti ino. Antu barwangi rwa thirikari rwa Pest Control Board ni bombite kwithirwo bakiumira aria bombite kwithirwo bakija na kuthiuruka kuritana arimi mantu ja gutumira ndawa bwega. Kwa naitwa Peter Otieno, nafanya na idara ya serikali napatikana katika idara ya Pest Control Products Board ambayo inapatikana katika Wizara ya Kilimo. Kazi yetu muhimu ni kuhakikisha kwamba wakulima wamepata dawa ya ubora ya juu ambayo inaweza ongeza mazao. Lakini vile vile lazima tukumbuke kwamba hizi dawa ni sumu na inafaa zitumike kwa njia ambayo inafaa. Kwa maana ya hiyo maneno ndio tumekuja hapa katika Meru County ili tuongee na wakulima na wale wote ambao wanatumia dawa kwamba hizi dawa ni sumu na saa zile wanazitumia lazima wahakikishe wamefuata maelezo ambayo imewekwa katika kibandiko cha dawa. Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba saa zile mkulima anaenda kununua dawa, lazima anunue dawa kwa zile Agrovet ambayo imesajiliwa na sisi. Huwa tunatembea hapa na pale katika vijiji ili tuhakikisha kwamba wale ambao wameuza dawa wamepata kibandiko, wamepata kibali. So mkulima lazima angalie kwamba mahali ananunua dawa imesajiliwa. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua Mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndithene ya mutindo jwa Kangangi Northimenti Meru TV. Manager wa gicigo bunge ya Tigania East Mwirige Kiranga nethiritwo akiromba mbeumbithe gutigira ati batina mbere kwa bakianagirwa na mbesha muno kagita ga kuringa kura na arethiritwo akiuga kaingi atongore bagiciaca bathia na mbere kwa bakinenkanagira mbesha kweneria mwingi kengo baringira kura indi bathungira utongoria ni bakarega kuruta ngugi akiuria mbeumbithe baba gutigiri bakureitha mirandi yathi na mbere iratongore bethiritwo bakiruta na gutara mutongoria kulingana na uruti ngugi bwake. Adams Muturi wa The Ranger niwe guturikithiria riboti ino. Constituency manager wa gicigo mbunge gĩa Tigania Alfred Kiranga kerentereche kiochwa no mbecha kwithira kiuria karibaba kiringa kura kire githurano mwaka 2027 kwithira bakaile rutingwe ba mtu akiwa mporo na ichomia itenkurukia kithimi kumba kwithira kibaritira ngwe kayuthi batiganisti batukwana na kalamu bandike mantu rimwe kwa rimwe batalile mheshimiwa mporo mwaka 2027 ikiwe kinya berekerie tiganisti na rebati no tunjensi area ni bwa tongoria baroyo ibo bautura bakamenya burande weta katukwenda bulo amana uma na bwandika tumantu kamwe 2027 ikiwe kinya bugwathurana atubarabeana barabariko barabai kwe antu bachemana kia antu amwe bakawatiania tisio tala maendeleo kane kachagua ntuwe kure kinya akwenda obwira tuibange kumarwari tuibange sawa sawa tutale manto aporo yonde kuma ya sport na yale yangi kenda tukua tukinyanara tukona ngwecha echonde na medho akiweta ya mwana mprombite kwithira kibwithe ndene wondi kiochwa bareto kwa riote kone nyemo ngwe mheshimiwa mporo itiri inyatolo amyo watoro kya kwa ile saindi ya ureo
ukalwamba watu lwambi kidogo ukaila mbio ndingiro kona inene muma era ne milioni nyanya ki mheshimiwa Mpuru ukiakumira kidogo oetara kiuchande ureta wetire kwina administration block ya milioni 5 mheshimiwa Mpuru ukiaweta Kairo kwina renovation ya 1.5 million ukiaweta Medho kwina class ya 1.4 ukiaweta Kamethega kwina laboratory ya milioni 4 ukiaweta Muchemukuru administration ya milioni 4 ukiaweta Kenika Mwethe kwina kioroke 1.3 na te wondi kiochwa kikinya wondi ingi kiranga wete mpura bonu nombeche kwitha kambia minandi kathombe tomba kwithira kambiro ni mubunge onge kuma gicigombo eke atura kuthurana twatonya Muthara tweta Charuru kwina class ya 1.4 twakoloka tukweta Thubuku administration ya milioni Kithumba tukiaweta Antwanu ilasimithatu renovation tukiaweta Nduluma ilasimithatu renovation tukaina Margotheru ilasimithatu renovation tweta Lubethirwa ilasimithatu renovation tukiaweta Nchoi twina training ya milioni 8 tukiaweta Kailutha twina laboratory tukiaweta Tamichu kwina class twakuluka Itinara mwaka matabithi Mpuru na uteta ngui tukiakwina Miraki ndogo tweta St Benedict kwina laboratory na ilas tukiakwina Mamotewa kwina administration ya milioni 5 tukiaweta Avana primary kwina ilas bina renovation tweta Mukono secondary kwina dining hall ya milioni 8 tweta Mukono primary ilas bina renovation tweta Mikidori primary kwina Chorobia mwaka ya mbere na mwaka yo ele tukiaweta Kinoe kwina class kemwe tukiaweta aro kwina kwa mheshimiwa Mucheka Bulene kwina ilas bina ya mheshimiwa Mpuru debe tomantalangu ichonde akwenda akonya ndakachetiania mheshimiwa Mpuru no tumira CDF burai bati kumana na bokira ngana oretia kariba weta na mbere kumba kwitha kwa tamporo abori mbaru akiwa mirandi ya kumba kwitha kibatalana na miaka ile yake ukiotala mbeche ina tala thai imbecha Kithumba cha mheshimiwa Mpuru cha miaka ile yake na tutakinya mwaka wa 3 na yoena akwenda kwira atu betu batiania rika na eni barabara chetu ire kwanjiriria ara eta Kenika Mwethe eta Muchemukuru itari mwakuma 2017 mwaka 2022 mtura ira sinda Mpuru lakini thayo kiaweta kuo okaringira Kaongolo ara Muchemukuru kaina mwaka kinya Kaliene okaringira Kaongolo ara Kaliene kakwena Mamikindori House kaita katurira Itinara akwenda kwa barabara chetianire itari mawa wareto na mheshimiwa Mpuru na kurima chonde na ithongo michonde utaona ngari lubita barabara ya mheshimiwa Mpuru wareto kwaria mheshimiwa akiuma 2017 atiere TTI enana 150 aichoka 2022 aidhirana 130 amesukuma mwaka yomwe 2023 tokinyethiana maana 6 wareto kwaria na babwe TTI yetu enana ngiri na maana 6 na 30 ukulukira mheshimiwa Mpuru aburi taila mira chavita kwa nara konge ure yatiania ukaedranio kake kubidho lami no tote constituency nge kuendelea lami dhaito kwa babwe itiania ke toekero lami kuma Mikindori we na misaidie kunate poro na komba kanate komba atubara batukwa na Nairobi kubanga mantu akwendo baira tiania na thambere metho ya mbaka Narwarene utala maendeleo loivo utala maendeleo bwata la maendeleo 2027 ombo nini anjala bwata la maendeleo ombo nini anjala bwata la maendeleo 2027 asante sana Ripoti ya Meru TV kumatia ni betanda msimuturia wa Thirinja Bwega muridhiri wa Meru TV na riboti ino gatukinya mutheo maratu kubangirite kiri metha yetu ya ndeto tikathi kuraya inguchokera kengo twinambere kwa tukeithaga marame kiri tuorito na makoretwe rangi ndeni ya mangatheti guku ni kwa Meru TV.